singakanani nobekeze Ngomisitha zami singakanani nobekeze Sanibonani ugogo uMseleku lo okhulumayo namhlanje oniphathele eyinduku eyisimanga ekhalisa izizwe ngendlela emangalisa ngayo le nduku. Le nduku le enginiphathele yona isiza eyokusiza labantu laba abasebenza imisebenzi le eyingcuphe kanje. Ngoba kunemisebenzi esisebenza ibe right kodwa bese iba nomsebenzi ophoqayo ukuthi usebenze noma ngabe uyabona ukuthi awukho kahle kodwa ngesimo sokuthi umsebenzi awutholi bese uphoqa ukuthi kodwa kufanele uthathe ngoba kufanele phela uthole iparish ngoba phela uma siphila nje siphilela phela ukuthi sithole lolo parishana yabo. Manje induku enginayo la ekhaya hayi induku inzima kakhulu. Inzima ngifuna uqamba abantu inzima ngoba uyakwazi ukuthi uzivikele ngayo kahle nje eyokuyivikela uma kakhulu mhlambe kuthi uyasebenza njengabantu mhlambe uyisecurity kufanele ugade mhlambe imali labo bantu abanjalo nje abasebenza ngemisebenzi engcuphe njengale ukuthi nje mhlambe kufanele ugade imali uyabona mhlawumbe bekubhekile abantu lapho mhlambe ufuna ubamba inkunzi benijubula benza yonke into. Manje mawuyindoda ke lapho kufanele ube indoda eqinile kuze kwenzele ukuthi noma ngabe izinto ziyanihlasela mhlambe nihambe endleleni kodwa ungavale nje wena isigebengu siyashaya nje qhuqa inqilili sulele phansi insizwa. Cha insizwa kumele iqine nje uqine ngempela kwazi cha noma ngabe izinto ziyenzeka kodwa hayi cha ngithembile induku yami engayithola kugogo uMseleku ngoba ngiyagalanta ngayo ngifuna uqamba manga ngiyagalanta ngempela ukuthi mawuyitholile le nduku nje impela hayi zoshaya ziwe phansi zishaya nje ziwe phansi. Manje ngenzela ukuthi njengoba ngimthayimisa ngale ndaba ukuthi ungenzeka kube uhleli nje uyasebenza awukazi uzucabanga ukuthi kumele uyiqinise kodwa umsebenzi wakho uyawubona ukuthi uyingcuphe ngoba uthi angimazi umuntu owazi lo msebenzi ongasangisize ngawo. Cha kagogo uMseleku ungalithola usizo onjengalolo. Lolu sizo nje lokuthi wena abantu bazokucabanga ukuthi bazoza kodlalela kuwena cha abakwazi ukudlalela kuwena. Hayi impela hayi inhlamvu umuntu meyishaya ishaya igenge ihlale phansi ushaya igenge ihlale phansi ayitshela ukuthi uyishayile kuwena yebo ishayiwe phansi ayenzi lutho iyahelela njengoba usuthela amanzi uthela amanzi mafuthele ingqiliye kutshone phansi. Sengisho ukuthi ke ngifisa ukuthi nikwazi lokho engintshela kona namhlanje ongazange ezwe noma alalele atshela omunye noma atshela umngani wakhe ukuthi cha mngani wami ngike ngangena kwelinye ikhasi ku-YouTube kagogo uMseleku ngimzwe ekhuluma ngenye into namhlanje ukuthi cha unomuntu wokuqinisa amadoda. Ukuqinisa amadoda ke lapha siwaqinisela indaba yenhlamvu ukuthi cha inhlamvu nje ingangeni kumuntu. Sinawo la kagogo uMseleku lo muthi lo sesijole ukuthi insizwa nje eyifuna ukuhlala ziqinile zizethembile zizazi ukuthi cha zinomvikeli egazini ziyakwazi ukuphumelela la kagogo uMseleku. Utholakala nje ngeinhlanga lapha emva kwaloko izohlala kona egazini unomphele hayi uthakiwe bandla. Ngiyacela ukuthi nje nilalele ekhasini lami njalo uma ngabe ukuthi ugogo uMseleku ungena ku-YouTube usesha ugogo uMseleku uzomthola bese uyithola zonke lezi ndaba ezikhulunywa ugogo uMseleku ngoba kona yikho into ebaluleke njengalonto ukuthi phela nawe ube lesivikele esegazini kuwena. Kubaluleke ngohlobo lwesimanga kufana nokuthi ubeke isecurity kuwena emzimbeni egade wena uqobo. Uyabonga kakhulu ugogo uMseleku ukuthi nilalele. Ngiyabonga makhosi.